O te whaatalo whātu I lau whaafunga angai le nei fo I tai au, ma lo le fo lau, alo mai o Tālala Radio Samoa. I tala tomua o tai au. Wha te si valu le malosi o le mafui e na lulu lata I Wellington e ana po. Reporti le Gionet o le toe 22 minute I le sefulu ma le lua ana po. Le ana lulu ai le vai tusa le sefulu 5 kilomita saute I sisifo Wellington. Whamawina I sefulu ma le 3 kilomita lona loloto, ma isidia ma le sefulu fitu wafe tangata reporti o le ana o lato whaalongoina. E nisi o tangata ua moli maui lunga o le ex I le malosi tele o le mafui e ua whaalenga I nai mea tō tino I le fale. O le pito I lalo le North Island, ma le pito I lunga o le South Island, le ana whaalongoina I le malosi tele o le mafui. Te lia ma le lua afe 5 se lau ambulance officers o lewa mai a palota e alu le te e se taimi o le nei masina. O le aso luas fulu au kuso ma le aso luas fulu ma le wha lea ua au tasi I sui o loo I lalo le uni ale First Union, whaapela NZAA le New Zealand Ambulance Association e Sava Valley e se ai mga aluenga whai. O se whaai unga wo o ia I le mai a le ai mai o St. John I se si itanga o totongi ato ai. Ma le ai o se wha mauninga le malo e si itia tupe o loo wha tupe ai le nei au nanga. Ai I se tali mai a St. John e mo o mia lava tangata whai ngā luenga mo life preserving services I taimi o le te. O se mata upu o wha mautino mai ai a St. John. O le awha ai loa mai lava I tangata lau tele lei unga o lea whailoa inga. Ma o se malienga o leo le awheutanga I ai uni ma St. John a walo na saininga po le Life Preserving Services Agreement. Ua whaatalo sanga leo le tau fia le tu mau o lai sene whaata wai awa malosia supermarketi le New World I le South Island. O na ole whaau au peo na solio a ia inga o loo wha matu ua tuai lai sene nei. O le solo o whaaua wailo I longa o le nei mata upu I luma o le whaamisinonga whaaitu malo I kalai estete. Lea ua whaatalo sanga I na ia leo le Alcohol Regulatory and Licensing Authority I na ia tau fia le tu mau. Lai sene o loo umia nei e supermarketi e tolu sfulma le 5 le New World. Ma o le telo nei supermarketi o loo I le South Island. O le talo sanga leo lo whaavae lea I lungo whaasalalonga whaapisinisi whaatatau I le whaatawino le ava malosi. Le e whaapea na whaia le New World whaasoli tu la fono. E umailo I longa na nafi. O loo whesilingi a pea sui o supermarketi le New World I taupa no lato whaatawina ma whaalawi loai. Le DB Export Beer. O aia ingo whaalawi loa o ava malosi whaia I totono o whale o loa. Whaapea lunga online, lea uatu ua ia ai supermarketi le New World ua ia le usita ia. Ma ua le tino maliwi se tasi o whale ruakaka I lea wauli ana nafi ma o loo so e leo le mafuanga. Te o le tasi lea wauli le ana o nei reporti le ofiso leo ma e o mai ana po e le o tele se tala mai leo a o whaatoa a mata so e na I le nei mata upu. I se vainga reporti o le COVID, lua afe luas from le tolu cases fo reporti o le COVID I totono New Zealand. Whaamawina mo le vaiaso whaatoa o matu e o mai I le aso sa. Mai lea whai numera o le afe lua se lau malitasi o I lato o tangata o toe mau e le whaamai. Se lau luas from le ono cases na ave le whalemai, ma e le ai maseisi o I lato nei na tau fia I se tūlanga ti ngā ina. O le to atela o tangata reportia wa mau le COVID le vaiaso whaatoa o matu o tangata Canterbury. Ai tangata mali liu feso o tai male virusi e se fulu male 5. A whaatusa le reportia le vaiaso whaatoa o matu maona tu atu o lea o loo alui lunga le whai numero cases reportia. A tala whaaiu, whaatau sanga talu na umo na faulu whale mai a o lea whaatoa ta tala whai toto o lana Observation Unit ala Emergency Department. O le Observation Unit o se tasi leo vaeng o le whale mai kalai estete 5 se lau miliona. Leona tatala I le lua afe lua se fulu peita I le I mawhaio na tatala o na ele I ai se tupe e whaatupe ai le au whai ngā luenga. O le vaiaso tāluai leana tatala I nai loa ma e se fulu hono tau si mai wha au popo. To ono fo mai wa taha ua junior doctors, to atolu fo mai senior whaapea mai lato e ngā lulu e le ofisa. Whaamauninga mai le matanga luenga le soifua maloloina, e wha tesi 2 miliona le tupe wha au popo e mo o mia, e tatala ma wha atupe le au whai ngā luenga e mo o mia. O se la asanga tā wa tele e tu sama whaamauninga le whalemai, ona o leo le afe soa ni ai le tu ese ino ngase ua mo o mia vave ona vaai. Ma ngase e tatau na tau fia ai mai se ai o le taimi e whaatali e ngase vaai le fo mai. O lea ele o tatala ina le nei au nanga I taimi o le po, ma o lo i le wha moe ngai a mawhai ona tatala luas from malwhai tu la, fitu aso le vaiaso I luma. O Tala Nala Radio Samoa, manuia le tai au.